Nirmala Kenyam, Biakamal Kanur online TV channel. Kajan Guasame Banodan Palping Kaliang Ruani Titi Kanur online TV channel. Lertin Banalat Kajan Guasame, Menyam Akur Kam SPLM IO, Kam Dien Kedi ni SSPDF and Wale. Kor di de tuɔɔk chika report chicken no and kum SPLM IO kapanyum tie ka juba bana jo me bana je LinkedIn ka do bana che ben ka je ka kor namaka ler rien bana ling jang ba let la jangten konan tie ka nuare ken chiga kap ka mech ken diala man gat ken manane te kurun wal ngwane chaga kap ka mach kwari na chwal ka chwal tan ba lek kwar mo ko de ne reyu ki juba ba so ban ti bana kelin ko gwan go bana tin ko lar ko bana ga ngach anyok te dial man gwar dol kan dial chi ka ko me ken dial wa ken chi dio jentem wa bala na ko deployment ko be kan wor ga pan ga ko kan ko yan match shir do ngene no ko te ten so are al nil mo kire great apna state jankan tet chiguren mat kele lo bigan wari bikan ka kap kor se mangai kona akan kono nyamre ler kana me mi jiram jidit gor jan wo jender je nyoga nazen ko ken ko bu kon ler ti bu kon ga chwali ga gwas dan pai ka break ja an leran yamman bana ling gwasa me bana dung ten ne me bana jeling titi ka man ten okay man ten teleka basic training but chaga jaga kep ka mai kan dial so kan dial ati ne nin ga tin ka match okay chan right tenen so ka match jeno e bichor nyur so men bi akol ngai gwada me la roda la tet kan dial chiga kap ka match okay ta dial chiga kap ka mai re wech ka malakal gad kien kan dial chiga kap ka mai chaga jago bi kap ka mai Johnson loin so ajan dana bi angach neme amugo liang alaken wa ken ba ka jak ka bu ka waka ka pangak do badana chala ngai kona gwano o wacha ja ka already anware ke jejen bor no antem men cha ko la ken ne dial re wich tad mo ke liu ka panyi kan ke liu tad dial ken dial shet ashkaren rol gwaskel ngane ken dial ken cha mo ke majeno bu ga nyin kan ware so munyon jagwano men bi angach ala kum kirmu yadi che jako bitad be kanyin ka kanware so ku kon ku jino ne kon chwal nwar wo mun let kana mo lat ka ngwana wandien no gi kana no e bawe na me tribal telen tin tribal je lat mo nyam du nan tama yene kon lan nwar wo ne ti guru no be kon na ko kan dele amu yo match by the way tara ma kan mo ka ma jenen yen mo gwada mo so bi anga jeno chitat chi kap ka me so nothing new right now na me bia janga chen wo mutuok kan yala kap ko Major Johnson ulun so janen yana montine kaman ti dia ne o ken ke SSPDF ne no but cha ko mo ke mech ka cha mo ke uniform ne ba so chana chana mo dia me chan jamanen ba dawlati ka ken ngweni jane okay ngweni jane tente ka baliet ngweni jane ti ken ngweni kon tela ken chika deni okay these guys they are not even soldiers you know all this but cha janga tin ko cha mo ke yo ko ken anyway de kon larno ken dinka ngoke li wala cholton ba look by the way cholton ba look agadian so cholton ba look gente ke medida leror men tama okay me leror ka jang so chene ken dial che ko mo cha ka match ala che ka jang dial che ka by the way jang dial che ka so ku mo bi anga jagwanu melat ke jang mi chicken tarai ken yen kelu so the only people in kono ngura lo take re nin ka nuar out lado ite ka kel ka jang kwa ne ken kwa ka letar so this guy are all ngada dinka ke ngada bang ke normal civilian but ko cha mo ka mai so cha nyoko yen ke ngade den en boka dollar tieni long by the way cha mo ke uniform ne ke SSPDF that is totally lie they are not SSPDF ken jejen bordung jane ka baliet din kangok
so but no cha ka mo ka me kan dial okay janda na le road so ne ya mo ga match nyu je gwano whatever they gonna do because lat ko cha ga joga ladaja you know would me na me ajen cholton ba logo na me self ke me yadit okay so ka ajen ramadan en te ka ne ka shi mana ka ba leten ko ne che ka mo ngal ka match so na me de yena ngaje me dan le road chan wo ka final information and on the content gwada me so men bana lingwada me la ler ka kon en ka jen ler me so e dung SPLM IO okay kuma SPLM IO kuma SPLM IO ka jen gwas me dio je cha ngani me dan ko run wangano ci kor ci tok kama SPLM IO kan SSPDF ci kor ma chora lat right now bana me report ya ko no ngaken en kan je SPLM IO so report den yen bandling ne report an chano an kor mo toka ka we chalga panyum tie ka kana juba lo e quarter region so no mo mi kana lat so right now me le ro jena kor che to kala to all right che to kor mo bude tin mandan ka do brani ken lat ke je kana ji kan SSPDF ji kana George no ka ji kan ne tingwan ji kan kwak kor ngwani kana kep te jo kan kulat goma jo kan ji equatorial tin kontin ta ka morobo tin ka kajo tin ka keji wona ka ye kantis ne diali gane jo no de rodin wo ko cha gom cha ja ko worzun akume kirma yadit so men biya ngach ala kur cha jo ngoredi ramadan la kur dung aigo ramadan te ngarte tit kada okay men de long te tit de ka kuma SPLM IO wala wuda gui kon mo gwada me so men etin men latke kena sine ko ne ngo ka dunda e self defense gen shi to go ne no bu kumbe je ne re konen yar kamale kum kirma yadi ta kene de content be bi ka cantonment side ka we shal ka panyum be kana ben mak so chine yu lo jo ko ga di ben direction the goal kani kan ka joj ka ci kan ne de wan so raj mo cha jala de ken je report an gorno di yeli nga jan gwasme gor jen o jin de subscribe no one last thing and be angach re wi ka malakal cha kameni cha to ka target ka nuer an ban je mo din be tamal